Antemo awehosama beto da echiremu se emrantie mienu a yesusuo se wo mo mienu nyina no ewo adwenemo eyade ekakra wonom ede ntokwa asisi so a ntokwa no na eda wonom ene wo mo nanaba entem na emrantie mienu amanebo no chirem se wo bra ntokwa no ehya ase no ana wo mo ebo abrewa ne ntrene se wonim na so wode nasem eba wo mo so a ene efie na wo mo tim no wo mbetweja ede atum ahya abrewa ne kuno na no na abrewa no etesa no sebi empanesi mekun na obinya mensem ana ahweye ene baamanti ene abrewa yi waje hane wodwane ye efrifie ehwo na okobo amane se entokwa bia ne nana no mrantie mienu ene no eko ewofie ho no wodwene ho awonte ase na emrantie no ebo ne ntrene ehunahuna ne se wonim na se wonwane anye ne nkwa ene efie ho no ma womote no wo mo betwa jatum amade besi atimi asi enunti abrewa no tumrika dwane ekobo no ho dwa ewo police station eno ewo ebuakwa menhia na no na wo mo kirem se aposifo ebeba abepata ntokwa no ewo fie ho anase wo mo ema no de wo mo tiya ne se eja da fie ho no mo a ene buruburu pache se enya asem ketwa emrante no wo mo de wo se ayowe a efie na wo mo tim no wo mo twa eja ede atomu na wo bra eja no da fie ho no mo a ehye no na emrante so wo mo ankasa emame a wo chem wo no ewo wo mo no maame na yare ntina wada enunti eja ne hye ne nyina no abrewa no wone de wodwane na mom emrantie ne maame ne de wono antimi adwane amanam so maame no a wode emrantie ba wiase no wahye adane enso no a aya we ho sem papa mene wo ekasai emrantie ne mienu ewom sa mane bodi kirem se wo mo adwene mu haw anase wo ma adwene mu no ensisi so de nanso aposifo adi nkrache wo mo ekirem se bio sabone aba motirim na se bi mo adwene anya dwuma enye fi amotimu ana mo betwa edatumu asabre yi mo maame a wo mo motimi etwa edatumu a enunti maame eyadadam wahye adane ensoro aya rehosem ama sabre wodu dadwumako no so eye hwehwemu sada so ana Ghana Police Service so emranti a wonom ewo ebuakwa menhia so wonom ache emranti emienu a wonom eyemu ehwehwemu na ensam no etodwa no se bimpanese akokwa bedie woni madechie o nanso wotie di free woni ano assembly member a wono wowo ebuakwa menhia electoral area honorable Evans Opoku an wodeto Ghana wotirem se wobra wote sa asem no eye ne wanwa pa free se ehwehwemu no wotimi hu se emranti emienu no wo mo hyeda eye deliberate wo mo ni da ho ana wo mo hyeda di boni etesa nanso no ayawe hosem se wo mo maame a wo yare edadam na emrantie di abufoshew atweja ade ato dan ne mu a maame no atimi ahye adane enso no na momyenti obra na assembly member wo kirekire nsem no mu ebi. I was at the meeting and I had a call from one of my committee members. She told me that the place at Menhia is burning. So I rushed and then get there. When I get there, then I verified that everything was true. So I find the causes of what, the fire. And then I asked, and they explained to me that there is a misunderstanding between a grandmother and a grandson. So due to that, they decided to kill the grandmother, and then grandmother rushed to a police station to report. Immediately the grandmother left, they set off fire in the room, and then they left and locked all the doors around, and then it started burning. We called the fire service people. When they came, we realized that their mother was inside burn. So that's the whole story in Menhia yesterday. The police arrested them yesterday. Enti abusuani ayeti ye assembly member a wono wowo ebuakwa Menhia electoral area honorable Evans Opoku ana wo kirekire mu ekwan ye fa so a emrantie mienu a yesusuo se wonom ewadwene mu hawo na wo mo se bio wo madwen ensisi so no boni a wo modie manam so wo mo maame a wo yare da mo na eja atimi ahye no no emusam ana ote ye no na abusuansem ntimi akwa homa so na ye ne miss Hana oye afiye why a clinical psychologist eba enipa dwene mu se etoye se entoye emu adesua wabi wo mo papa Mrs. Oye sa woti yanka DLFM suni ya mo adwa mo akwa ba o yo yera mira ma me na wapo mbako de yehu adum nti me ho ye ye da nyame ase ma me se eba enipa dwene mu chimato eba mu se enipa na dwene mu siso se ensisi so a wabene mu pa die na beba ama obi a sebio na adwene mu eka no ebekoso akwakosi se menimenu a eko anase meneme nana eko me nya me nana amo na enkuno nti efi ametimu me kwotweja edi atum
ama me maame a wo ya dada mo ya hye no ekuno maame nsem bi se beto mo nimu a mo na mo ye clinical psychologist aya na mo je ne san yo me dase we de asifim sempa na enioma bebre unse ye famu ha no a ewiase no ye famu ha South Africa West Africa ne Ghana ha eka ho no empempi no se ye hu se obi wo adwenimu ehu ha obi a ye mpenhwe ena empempi ebinum so wo ho a obi a no wa ko hospital kra ye de na to aduro so ofa aduro no kakra na wa bre o se me num biem mejai so ajimu ha yare ni bi wo ho a eye adia te say ni fa ne say obi ewo hypertension and diabetes no eye management ebi wo ho a ye ntimi ntu ase ye ntumi nya ho hwe enti se penten so na yamfa hoden ya nwuram an tu ase a ewo ho a na ye te say nipa ne ho atọ obe ne nam ho a ojaye duro ni num kakra afi ubehu no na asanya ba mempempi no ba enye ni nyina na ubehu unse se ne wo kan wo se ebi a ne maame da ben mo yare obebe na wahu se ebi a me ben na nsan ne ya asesa ne nanti asesa na didi asesa ne kasa asesa ebufu bebre aba eni ade ohun se ne eti enti ennonom no na eya etumi ma enipa bi fum eye enioma bi a etete sa bi a obehwe no wagya ya duro ni no ebi kura ye de na hospital ebusia no de na kwayare sabia ye de na to aduro so enso ono a de ne pe on call ma doctor and review no da wagya inom na say ebusia ni bi nso ho a esan stigma broni be ka se obi beto ne hope ese ebusia we mu de yare we wo ho nti se bi eba obi so kra mpo a edi anka ye betumi amanage amanipa na ye fine enso onyi ntumu da na odi nipa no so akwayare sabia you be no na kofa sansu we edi aba maami maami wadama enchirechiremu a wode ma ye no emu da ho ana ede pa nso yenhwe o enipa bi etesa no se bi ese ye ni obi tifie wo wadwene mu hawo eniema ben ana esese ya ma ne kwan ema se bio ne nsa entimi nkoto so anase ya ma ne me no anase eniema ben na ye betimi a prevent from say nipa no ne access anase wonya access to sa niema no ebeti se bia matches bi asekan petrol sa niema niema etesa no dia disua ne yemfamfiri mu sa niema etesa yi no kwasem ni ohun se obi wo ho a wagya ya duro ni num onenam ho kama nkakra batina ewo ho enti etumu ba kopa na kire se ekofa sa de na ba na nipa no ne neti odidi odware oye ne bibia asre ekoba ne bia wantumi a observe ni yi a ubede no waka se me de nioma nyina ekosie udi kosie kura na bamu dendenden ya obetumi akotutu niema anase be bia obechi a obefa obenya bibia no obetumi akofa de abeye de ode beye ohun se ne eti enti restriction say mi si wo kwan enokra be ma ade enokra san ya ye west because obe susu say o pese o tena ne fa ahudie so unim so obi anso wo fa ahudie so enti the best thing ade papa ye betumi aye de aboa a ye besisi sa ne ma we ano kwan ne say yen a ye ne yabusuafo etifie no ye be ma ye ni ada ho so unim say minua me wo fa ase madamfo yi na nsen ne kasem na didiem na dwarem ne nantiem ne sitwitwiem eni sedie osi eye ne niema na nsen no eni emri bi a etwam no ensakraye bebre abam
but who ko catch them say bibi how I been to me do call hospital or say me nyare. Won say neti. Enti e ba ne sa no a support a wo betu me dia man say akrokron kakra adefe sene be ya enti no na ma psychologist ya ye wramu a etume bua no because ye nimni ye beka eni nipa no beka obetumi atene ho ase se oh na so ne no medro kra se betumi atene wiase te se de obia ti ewiase ye won se net se wenya samwana na ayasem no na edensem bebre eba maami ma ya nase papa na ye besha da pebre na ye de wa befia na ye di mu nkomo yie pa nti anwumere ka se boys wo no de ye ni anso papa wo bre ene wadaje bibia nso ni a ye besa aba pa yo nyamenka mo yo one council ho enu nti abusu ya maami a ye ne no edi nkomo yi ne din e de Miss Hannah Oye Afriye wo ye clinical psychologist eba enipa adwene mu se chemato bia ba mu a eho adesua wo kire ma wo te ase enu nti ba ye Facebook no so a efie no a emrantie no mienu etwa ejatumu a ahye amenu nti wo maami a oya dadem maame no so ahye da ne nsoro no wo ba ye Facebook no eso a efie no anada so no aya rehosem na so ye nto akasebo no eso ye to akasebo no so ana egusu a ewa Asante Matanum na honom na dwadifo no wo eye Kumasi Central Market fo ani abrepa echiremu a abaya tia kwanwa so na dankwa Akufuado na afin so no ankasa na bedi eche Dr. Mahmoud Bawumia wono omune wonom edi ayakotoma me hwato agro bi a wo mani nye ho kra wonom chiremu aban dada wonom sayom kokra dadwon chese Kumasi Central Market no abana so mbo bebre na ase de tie bia no obesese dwane de ama wo ma sia mekese yin ode ama contractor no akwakwaje ban age ho agese dwadifo no de ye tu omunya de free dwama na agese dwadifo echiremu a abane dada wonom sente no omma wonom akopem se me busuma ye omende tosu dun krompe abane mo ne ho moden no me bie agese barricade amode age agese edwane ho nyino me yi free ho na dwadifo no nya kwan kwadwane mkoton ade ante sa pa de ne ombete tasikwa de akira ban no ma kire mu say de omo ye ne nyade a eso mani kra na dwadifo no e petition de aba bonten a omo kire mu say sade wo hwa abaya ta kwanwasi ne kwan pa do omo nam so na nyame ne kure wonam ka se mani je ho a na nyade a se omo pa kra je se yem yem papa na ba se omo bo so kwa kwaji sika bi e de fra me fo nten no de wa beboa na se dwa na ase na otuma siesie de ma wonam nanso omo kire mu aban sa ka sika ni saka sika ni wie ye no wa twi na ne de a che omo se omo abo aban yi prumu abo wa na adwe se nyade a obetumi ti omo so frɛ na mo kasa na mo sa kire mu se o ma hunu sa ban no enya de odwena dwadifo ho ba kokra dwadifo no ye de abeta kwanwa so yi enya de so na ni ye kura de sente no wono so ba fa mo ho adwena mo akira ban sai se de tie bia no o ba te mo ho e de agumontre so ndafo makoma enum 5 days no ma ya kira de akira ban no e sense kwa do mo nam so no mo kasa ba ni je ho a na mo bo akura fe so mo de akira contractor no se de tie bia no konkon yi e ya barricade je say baya waje e de fra Central Market ni wunya free honom se betimi ebo na dwadifo na tumi akwakoton ade ante san pa de a nya de omo ne ebetwekra afen so mo kiremu a omo kwa kwaje tumi krata e de African Police Service fo no ma kwa kwaye o ya kire se betimi aboa na ho ahodo ekwaso ma sitremu no ne betimi akoye de ma wonom na secretary edema eye combine Kumasi Market Traders Association no eye Melia Kofi ebla de ekase boni di nkomo no na no musem ni. It is no news that we have been requesting for the government to get the project completed as promised some time back, years ago. Unfortunately, the time that they gave us, the time frame, has not been adhered to by the government. We have put forth complaints and we have not heard anything positive from them. The last time we approached them, we were told to wait for IMF funding. As we all know, the funding is in, but we have noticed that there is still no work going on there. Now, looking at the plight of our members, we have decided that as it stands, it is still habitable. So if you are not going to complete it for us, then let us go and occupy it. So right now, what we intend doing is that we are going to occupy the place. We have come to realize that in Ghana here, everything has to be done with force. Like it is said in Akan, and so we are going to apply as much force as possible to get them to listen. We use every means possible. Eni awuti aye secretary at the combined Kumasi Market Traders Association, Emilia Kofi. Yemfa Asante Mantamo a na yeba enkran pompone Mantamo na busua. Bra Facebook no so na yemfa video bi enkyere na na de entokwa esie ewo Ghana Port and Harbour Authority no enya asam ketwa we eye ntokwa mu trankam
entokwa mu Van Damme entokwa mu Arnold Schwarzenegger etesanya sam kotua ne nyina no ane se security personnel a wonom ewo Ghana Port and Harbour Authority ana wonom ene Ghana Immigration Service officers wo mo dia boni ewo Tema Port na ne nyina no ene se wo mo ekire mu a wo video no emu nsam a kese ya adwoso nipa ama sabe nipa achi enka from kra wo ba Facebook no so ene edaso we no aye no ho videos and pictures of Inogan wo hwenhwe ana we wani so a enye de enam so antokwa ne ba ye no emu nsam enye wonom ekire mu a na security officers a wonom efri Ghana Port and Harbour Authority ana wo mo kirem se chese routine vessel ho inspection bia esese nka wo mo na esese nka wo mo ye no ade se Ghana immigration officers no akwakoye inspection ene kwase wo mo ye enu nti wo video no mu a akwate se Ghana Port and Harbour Authority akra fa video ni bra biem akra se samrante ne buofo papa kire se wonom ayire chese Ghana immigration officers no ne nyina no ene se adwuma bi ne kwasa nkom koye no eno ana wo mo kwakoyo na wo mo kirem se entokwa no ekoso awoye Meridian Port Service MPS hono mo a na wo se the video ni se etie no a ene abufuo de atimi abapa matrese ye tititi bi numu atade a amanebo no kra kirem se wo pani bako a wo ye GIS anase Ghana Immigration Service wo ye officer bako asabe ya tete na atade AICO2 buadu ana sabe ne ntade ne batim sinyira no ya tete nwe na momientie de ekoso kakra wo hono bi wo bra wo hwe video no momientie wo bra na atwade ne ekoso we no aye ne ho super bantam weight Ghana Immigration Service ene ayi bambofoi ana wonom ene Ghana Port and Harbour Authority security officers no wo modia boni ye awurade minim de ntia na ba akototo ba akubotom sade na wo pew ana sika bi pie mu ana ba akwa atena so mama yentie mu nsam kakra ene de si ye ewo ho Hey, enti nipa na ya hu ni sum sa no. Hey. Ebusuan se wiase wo hu wotimfo timi wa wo ka wa firi wa beti ampa wo. Wo hwe Ghana Port and Harbour Authority mrantie no a wono mo soso wo wa esene Ghana Immigration Service mrantie no. Enu tuntimi se ya holu ba ko miri mu wa ne 19 ka fom na asotro no se de esi course no. Enu na ba ko ye se hey you are killing him. Just muntie kakra so tro na no den papa he was at enti ntokwa no ekoso ntokwa na ekoso we gate fee so hu gate fee ne bo anya den o bre 1000 cedis ubetima kwa ko be free enti we ye premier Kwadwo ye premier video ne live o comedy me wura ho pa wura ho obi ntokwa wo ko sesen se obekaya atifido man tem na beto odwa se ye na efie ha na ye story we se Ghana Prison Service for ele military officer ko boy ni wo fun ho e watifido man tem na ene a enkra popure man tem hanso na se hanso abegeta na yakwa na se ye bai when ye premier in life a official premiering etiefo ne ahwefo no pese omuhu ne de a omombra Facebook no so that's right DLFM 106 na hwana ombe hu mfoni ahudu etwagu na won pa benya mfoni we video na nkasa wo ba benya bia hwe na okon atete se de ohwe siri bia ehuku be ma pa bo ne minimu a amma ka sa akwade anyum wo so hwe na se wafia fa huku me hey radio radio nyamia Kwadwo okon
eye say na say agrada ti say kim we huri sinchi abetia ne ga 2012 na me girl Ernestina na nete Ernestina konfie kwa ya de mane ma me nso to e wantimi ama na me so me take aso ana me 19 nso nim ko Jakobu bia me ten me ba ya si eja to ho ahye ni pe wo honyi na wona me just na me awrade se papa wona ma nipa talent ahode me nya ya di fan so nim e ko daga ne nche kwa me ko one pe agrada just say gim ni me huri na simi nche ga sankama ko chiti a kamenti ha ade bia ba mu se ye bia ya enso ni to se yire de na me nem agrada ti mi dwa eti sei na si from ga ni me huri Kwadwo Oko we huri mi anto aso me huri ntini yeto aso that's right yeto akasiaba no so na atiefo bekan ya match boss me da na toso edunan emfimpi menadonu enan mu ene de batu manu mu se kese internet cable bia e shapo na se me kire undersea cable no akwa ho akoto atema me ne santi ebibi man na afi so man hodo bebre na ya de agese internet na ho kwatwe pa agese na nya sam ketu akra na no na esi amekese yi me one one na me provider edema undersea air fiber optic internet connectivity no one me ka tawa bonten 8 ma esi amekese damage kwa so whatsapp mali ni mo no wa modern atena se wa modern ahwehwemu ama esi amekese yi omatuma ko siese bibia to din ni sante esi amekese de Ghana for na amanama nyina mo no internet ko ye ni se no dwumadie no omadi awi ase obia so mo ba badwe no internet no etmeje na so pa ma etimi e de akoye na one of the statement e de ba bonten e wo eye fiada ma ebo so de neto so du e kire mu a won mo ka bia stakeholders ni nyina no wo do mo nyina se so ha kase we na ba no mo nyina mo ta wo no machi na man to no majeje man pa ba na mo gina mo machi sa na de o mo da ma se pane se ameka se mo kire mu a dwumadie no oh bibia kwa awie kama se ameka internet no be be na so aba dwumaden pane se ndisa wo internet na te kwa efa ha no bia van kobo eye men wana na say undersea cable for namum fa bo eye te kwa wudi omjuma say MTN say talisa na do ojuma na say wo de na eteti gwa bo made na fra wonom na na omuni sa wo so sense say ameka internet connectivity na esi ade eja na so pa enanim ledi akase bo ye bo mu nkiremo e de amamo yanto akase abo no so na yemfa kwati kwan ye bowura musa no ye na musa ne etinsan so ne etia hasuo ne ekuma ne mina kwan so wo behu ani apie mu asante mantamu a ni ambaso akwanim kakra ni awuram e wa hafo ano municipality ho no mu a ne ya twi break tro e wa twabidi beposo eno eye kuro bako a e wo ahafo ano municipal Kwadwo yi oko Kwadwo praising hallelujah kuro bako ye me din wa santimantem pa eye twabidi beposo twabidi beposo we ne twanko ade aweda gobedi Kwadwo party kwaso ye konie oh na de aso na egusu gina na so omoye bia senke be hwe ase na so ye gina na so that's right me na me ka kire o Kwadwo men kwa twabidi beposo mra wo kobra ebusu emedro twabidi e sure say secret bi wo ho enti wo kwa ho sa ne de okon kwa yibra e say metimi secret bi ansa de beto an so ma to twabidi na di twabidi beposo enti wo kwa secret e wo ho no matiefo nte okay baba na yibra enti wan kan no kra me secret are you ne wo secret wa me ka chan e dey secret me ka chan ta ma ka chere me say oya man say adwuma wa identi one ne ile ni ja ye ni say ono wo kwa anadwo nti bi wo ha e wo man no abafiri nti obai na be ma foforo ne ne ile no eda kasi you ma mo me kusia enti obua wudi kosua no hwefo nkra obi emu miento akase bo no so ebusuan yeto akase bo no so a ye ko twabidi beposo enu ye kuro bako a ewo ahafo ano south anasa ahafo ano north mensi mo ewa asante mantemu na wo manfo ne ade hye wo ho me ne wakasai wo mo lezie miem esiri tetrem fraud boy ana wo makeka hye msato paye wo mo nsem nyina no ene se wo mo mpene ema gadam se ema krom ho ne ema ho kina efri se ye no ane se na amen se wo maya yetimu gadam se etimi asensa se ase kokofuo ama se esum aduru Ghana sa wodwene ho a wonte ase eno nti ene wo bra maburu no botwo boy ema ebeji su yei no mo kan ye ntede wo biada no ana eye opokudwon adwonko wono no ye leader edema ekuo no ana se timamufo no kuo no wo mo de toga akirem se de gadam se asia se wo mayi a empanifo anya wo madwene se wo musi anokwan no se bio so wode hye wanko a akodwane se wo mu nim na se wo mu a ede kire se excavators tamfan enam krom hono no se wo mu anyaye a do mbeti ani wo pele wusum na eba no wo mu kire mu a na nse wo mu da hono mo na wo te se
ene ka kakraka bi enam anadwo wo mo twe mo kokohwe mpom kohwe ya na kire se excavator ane di nam krom ho no mo a eye twabidi be poso hoyi ye kwakoto gadamse na wo mo kirem se sempenfo dia programma no mo nchene nsuo guso ejegel wo mo mpenema gadamse no ma krom ho ne ma ho kina wo bra wo mo kasa na nibra so pa wo mo de adesrede ana ekode ma asanteman kansere ana afenso no kro bia refa sante kotoko hene wo tumfo se tutu abebi o se wo ne nananom na ekasa yi gadamse dia wo mo mpe eno nti wo yewura wo pemso ntu nansi fom na excavators de be gutwa bi di be poso no ye ntu ase mfiri krom ho se ewa ya ntina me kasa meni abere pa ntia meni abere ne se enkofo be sisa machines so mo su gadamse o so mo tu committee mani o omo be share be sia so on be ye good ho dwuma omo be se ye koko eni ye nsuo eni ye nsa ase da ha nyina omo so mo be se no ya so ye ni abere ten den meni me mind phone nyina ya wi a so se ya dia se ba ma amo mo tu good was gadamse no was ase so ase ya ase enti so omo tin chira omo so mo ba tin chira omo so mo ba enti media for Ghana for yesra mo omo kebe o munsom amo mo bo so mind na e kwa mo ba so a mo ba boya ma ko mo ba pon e ba pon mo free ase na lu bodem de se si ga se ko o de ma ya wa answer machines some back to go omo to computers omo be so se lo ami omo dimi je ni omo bi aso me la omo se ha omo dimi ka o e di yesra mo this enti abusuani ayeti yi eye omanfo ne ade hia wonom ewo twabidi be poso kroba ko wa hafo no north kropo no emu asante mantem na omo kire se gadamse no se de mene wono mu o eno nti sempenfo ntu omo hofode a ene ekowa ne kowa pa agbobo nyum di obewo ne bewo na eno achi na assembly member a wono wo twabidi be poso electoral area ono abo eye Augustine Fosu wono so de atuja na wechirem se wono so wate se gadamse na pie mu ho na nso wono ne manfo ne be ka ba chirim ese ntampe homa na wo makwan e magadamse no e maso se tepa municipality na because community ai na happy person come community ga busumi ntemini na community chairman friend say fudi be go ahomache 5:30 amuni papa de ya so bitu da amsi wa fini ka ba ni wo be say ba na say that media na because my to yourself from so mumbra you hu ni papa mo be di say ne dai na o maba on ba na ebusa mo kata sema mo man provide kata bi ama ya say dia on ba be media say na community man kana I think fa assembly ho ma assembly cry be community engagement you say dia say na ko sana na say media na wo fa open na fa video ma be guasa enti enya yeti yi eye honorable Augustine Fosu wono no ya assembly member ewo twabidi be poso electoral area kroba ko a ewo ahafo ano north kropo no emu asante mantem na wo kire se gadamse no de wo mo ntiase ne entiase kina yento aka se ebo no so ya toasa ne ye body awura mu odunkwa hene na okofrobo obinu akoto so miansa na so ye na papa kasa ma je ya kese wa ya pepre tese na wura hoa ma ono anga sasase so oba ye no ohu de onya ne hokra na ne nyina ne se illegal man na activities e kwaso etesa revolving so no nyamiam no kura ni abonsematiko editwam na ekyerema ha adwe papa pa tese mante atu amu agu montene so na tesa revolving no omoto amu de agu ma tese efuma agude se omotu no se nyafu mpotem ho na mo no etete ne pa na kasa na wo kyerem se adesha tete ne potem nyina tese amekese nsu papa so mbenya bia no de a emrante na se nsuo ni nyina wo kyerema ensuo na ni akwanya de sasabe ukopiem wo mrase bedwoma se de MP4 ni twati ana afin so presidency 14 no mutwan se de ayo pika no ta papa pe na wono musuo na ni aye na wo kyerema se de yakọ no ha mafo papa ne senti wono munya nsu pan no afin so odoma nkoma asase ma de power ododom wono mo so no emebo ni se ni nyina na kyerema ade ba kokura twa ne nsuru mumpo ene se oba made ya kyiri pa bi om kwasem di bia me kyerɛ court a na se Ghana police service for no se kokoda jo se na majari pa no omochi omo pe na omaja wonom ne senti ha ne papa waka ba pem ne enya da mlente no wonom jafo agudie ne tu na kyeremu a obekɔso agya ne naso one ne mlante ene ahimfie na agya ne naso akɔ se be betimi yaboa na wonom amo sai kyese insase ahodo ewo dunkwa wa na afin so revolving no omatimi ache wonom edo makɔgya mrase emra no o kyeremu a se de tie bia no se mlante na njan se kukuru ne bejai pa de keka so nya de beja ne senti no mlante tu amofo so ma nya pa de nana obeto amaso pa ma nana kasa no
emunchire muni enoda toto no gunsuo no kititi na se hwan na eko okwachi na ho de no be police ni a okofie nti se hwan na yakwachi na ne de ama no nti yesramu anya ofeno nko a na sika wom mesramu a anya ofeno nko a na sika wom mo nya de mo ye no a yesusu ye nya mo kire wo mu se ya chiwa beja na sika wo betu ansa na wo ye ja wo no mesramu ofeno de mu nya no mu nya ofeno mo ofe ho nto no eni a woti ye dunkwa hene okofrobo oben ni akwa otoso miensa yento akase eba no so na yenkan Ghana for messages ne kakra ema wono a na ye kai etiefo nyina se kase eba a wotie ye frɛ no wo man adwuma ejetuato enya asem ketewa ano oden se metro kwantre emu ahyepa se ba yefo kukuo wo ba ye Facebook no so agyae etamu a akwese ba be hini ntosi abomu ye jo message ni tum direct ayete no so wotie yen wo hwe live edi free nkrakan ana wo so ma yadwo ye da se Dr. Down Blow wo di free brim so apɛ usika ana wo so wo ka de akyerɛ friend say voters a wo mo twetro mu di ni nyina se obi ankonko tro ni din asumdwem de odi ato aso no ya manyosem ya nyabotre wate na Kofi Parliament was say the news is loud and clear na obeka de akyerɛ Ghana fo nyina say mo hwɛ mo asetena mu ansa na mato aba ana Bismarck Coker eno so de aba na akwaya manyosem yenka ho asem Robert Gameli and was say wofa I remember that place called Trebidi very well where around 2013 I have girlfriend there. Unfortunately, she Gamala Blantie we na nkasa no. Ye furukuro firi mu pie ne maame no be nyina chepa. Because o check akra ye furu maame na kwa hwan ko beto na nanu mo nse. Da bi o firi na hwadwo. The message no. Odina no si say. Was it be fanto aso? Fatu aso. Was it wafa? I remember that place called Trebidi very well. Where around 2013 I have a girlfriend there. Unfortunately, she get epilepsy. The girlfriend no. Okogyeabour nti. Gba de nyankopon wa. Oni no jai. Bible no so an kanisa o. Ano no fa Bible no twesem no didi. Ewurade. Remember o. O ka menkofo no. Gamilion. Papa for pa. Mama ko banim. Me say woni nipa boy ni tikuro ma obre o. Ye to akase ebo no so ai. Ye ku ani ma wansan fufuro mu a 2016 wobra ye to aba ede ma mampani Akufo-Addo ene MPP amemwo no. Ana wo mo kire se banks mako be se 400 financial institutions. Aban na kire se wo mo nyina yie ena omo ne Bank of Ghana edin kita ho se banks yi ye close ne dan wa na si anya ne dan ana Bank of Ghana efa carpenter fo hama eni ekwen ye de hwe banks na pampamu a me na ka say banks mako be sa hanan ye chese ye twetwam ya jo mo license everyone mo nsem na so se bimpanisi wiase wutwa kwakwakwote wadro no obi nso adro na se be wutwa tugo no na eba no sa no wo mo a na wono mabobra edo mu sika kwakoto sa sika kura bia ne nyina no me no ka say atiakem na enne na enya asam ketwa ne nyina no ene say wo mo a wo mu sika kwakam e wo banks ahodo no wo mo to santie say wo mo ekwa finance ministry na wono makwa bisa mpenemfo sei abana aketu na bro na wafiri so anase bia ni atoaba sei wo mo gina bra ne sen Kwadwo hane bo wugina bia wo hen ni o se woni Yesu a wugina bia wo hen Kwadwo hane bo Pentecost ni Makelo Sebonso sa yes Kwadwo oh na dey Kwadwo praise hallelujah mo se Kwadwo se papa na to ya e de na won na to ye enu nti ene wo mko busa mu se no bank na aguo no ene wo musika no aka mu no wo mugina bia ne se no be re security fo no wo mo so wo mpere kura e ma kire se emre wane nkokorafo yi wo mo ene deputy finance minister enkasa eye Steven eye Amoasteka ene be hwe enkokora ne mere wa ibufu ye ene wo muti se steka so mo mientie de course won bi e wo ho picketing. The other time we came, we were supposed to
come here and have a meeting with the minister. And we didn't get the minister, even though we had written to the minister that we were going to Bank of Ghana, and from Bank of Ghana we will come here. We came here, the minister wasn't there, no deputy ministers, no director of chief director, no director of any of the departments were here. So we left. So that day it wasn't picketing. We were just coming for a meeting that didn't come on. Today it is the real picketing. We are doing this because when we came here on the 27th and we didn't meet the minister, we sent the minister a petition on 28th to say that we have been to Bank of Ghana, and Bank of Ghana says it is prepared to revoke the licenses of these insolvent institutions and pay us our deposits, but they need funding arrangement from the Ministry of Finance to make financial provisions so that they can revoke the license and pay us our deposit, just as it was done in 2017-2018. So that was a conversation we were going to have with the minister that we didn't get the minister. So that enti enye yeti ye doctor anane entry wono ana Ghana fo adehia wo musika kwakemu e wo banks ahodo woni nyina no wodi wo manimu a ene wo monsam wo mkopie mu e wo finance ministry hono mu a na enye asem kuma nya asem kotoa na enwumre no se ka se boye kenkan dia ma wei apakan GH atenase de na kire se agoprama so nsem is happiness ne yes we enyomo no damreku ne boy me say you go explain tire na me ka kire wo enti nyama kire se bonsu da mreku simprimo sir da kwesi mreku simprimo ne boy mate ugina bia wo hen me say you go explain enyomo we no bi sabe no mi enu ana oze me say DLFM 106. ozi ugina bia we be bre o heaven kwan so keke ebusia Kwadwo Sammy de ono ahwe asenti munya adom ye dia go promotion sam atwa mo so ye wi a na ye de sofa no so atwa mo so ye ba sesi a The Yale News. Emre du se ene ukwada enwumre no nsia kase boy so agudie mu nsema also abusua ye de beda ona wuni ekọ ene ne ba ewa agudie mu nsam pi na egu yan pronso a abusua ye de ba Ghana agudie mu nsam wa and of course nkrofon kroso de latest any exclusives ne yaboabo ne nyina no a ye de eba abusua mi an enwumre me de agudie mu nsam no eba besomo wadi ameje so no eya Yesu aro de share apakan GH the blessed kinententem Swano, Minsi Femina mentions some say, from 50 from our mentions here, from fi wafu, a zombie under 17, a Cup of Nation, and NHS here, our University of Ghana Sports Stadium, our Legona opening game no, so Emra Ghana under 17, the Black Starlet, yani Ivory Coast under 17, no, the Ebony na game no Enquires no, na Ghana under 17 memano, yachi Ivory Coast for no, abo me couple poly enum, emoma tumi atimu ba kunti Laye Kingston, ne Mrantia no, o menya first victory, machi Ivory Coast, abo me couple poly enuma, o metumi atimu ba kon, na wansemfu from no, Dan Owusu a former player, the Emma Boffa Kwatano, Kumasi Asante Kotokonso no, wesi akan edi amon pen, or see Africa na clubs no ekono, and not from Saube to me Africa, na wakobo ombodi aji woska, inti nansia yewun se drisasi, yakobo ombodi no, eyeska, inti according to Dan Owusu no, or see Emre du se Ghana clubs no, so mo kwa Africa, abano ebe support yo mo, ewo sikasemu. Say, didn't have to say, enter out the one you have free out the qualifier. Out the coin. So, to say, I didn't because over Faka, I could do and do Egypt out in your eyes. Now, government is so idea, so be Dan Owusu ana ebusia watene nkano na wansamfo from no ana Dan Owusu esa kasa biem nsawode tuga ene senanse ya bobo ewa Ghana supporters enko stadium enko hwebo no esa ne se ene no supporters ne woni se quality no ewo fem standard ne so drop aba fem osesa de ni nchi no affect em football na kasa ya bo ewo krodie mu ano Pano na dia ofi ni oko park pano na dia ofi no nyo bibia. You don't go to the field. Don't go to the stadium.
the beer said low. It's not alone. The amount for Africa Krana is difficult. The Dream FC this year and Okoya to Gunya, the competitive cap of Kudus and Fanasa, and Kofi and Towns, so Kuma Machine. Medima, I could money zone and don't qualify. They say I didn't to the call fire. Dan also former player Eddie Mabo for Quatano and Kumasi Asante Kotoko and Water in Ghana. Na Ghana FA Cup ni ya bossa ama ya kodu final in Swatman FC and Bobo Kwa ya friend Bo for Quatano sukitwa yiri pebre and omode kwako bweni na because of say two teams no mu fibuno esan sen Swatman ewon Swatre ufiwa na ukobrekum and afensu Bobo Kwa ya friend Bo for Quatano enso ewo sunyane inti weno a bro affair enti nkrofobi kase nkebe ya final no yamwano ewo bunumemu na honorable Wilson Atta and a Ghana FA Cup no committee chairman or say unofficially no nkrofobi kasa ansem no edi achom nemo no yewu se FA Cup final no national enti yentumi enkase two teams no efi bununti yakobo still na no final na de ebebo no ewo Legon Sports Stadium. Unofficially, but always a high match in a national event. You know, and teams winning share why stadium my own command with plans are why medium why now because teams do not copy. Honorable Wilson Atta Ghana FA Cup committee no chairman or dano and Waten Kano Mr. Alexander Akwesi Abebio chief executive officer at the Mabobo Kwe friend Bofo Kwatano na eneno wakasa wase for now no omu focus no wase ombetumi a survival relegation na omu nko relegation se omu survival relegation wia ansa na omu di omu focus omu concentration nyina no de beko FA Cup final omu ne inswatema kwakobo na omu asa adwene ho kwan ombefa so akọ Africa. I think that right now no but be a team akwa kudu the survival very big me akali na binti ya matters na ya bona ya mpasa ya big dampu akwa kudu ni mabra bi when ya say it's one among right now no the ni na ya consider because situation cap no so but as I say you need to cap be accept. Na honorable Alexander Akwesi Abebio etwane samsono eno ore tu dwase nientia nanse na enyama enkoye emfama team friend Bofo Kwatano na omo performance no ewo from NSA na omo key players ni bebere na eprepra na so nyame ncha de omo babaka ebi kura to be bebo FA Cup semi final no e de ma team friend Bofo Kwa against DSC na sa key players ya baye no omo prepare very well last 5 games aka e Ghana Premier League number you know wabo send be Bofo Kwa ebe avoid relegation we any some honorable Alexander Akwesi Abebio edituja that so say na na players ni be appropriate ni key players ni be prayer na menka do mo na san recover na no say FA Cup na recover na there 3 or 4 of them a boy and also our team no so akoso until you are preparing na nowadays they are supporters management no training grounds also akoso boys no can be on the show mo until you are preparing towards the 5 matches na akano we are hoping that it is anya a full team ni na. Honorable Alexander Akwesi Abebio CEO Edema Bofo Kwatano na Waten Kano Obuasi Ashanti Gold Abua Kese no musi akan Ghana Premier League no nanso ebetoja se match fixing omoni Bobo Kwa ya friend Enquires Emande no ya kwatro masem so edimotu omkrakra Ghana football ohwehwoma uhuom na nansi ya so ma social media etwatwo nsem ereto eno na yetwiban administrative and communications director Edema Ashanti Gold ya friend Kwabnanda so ne yebisanse Kwabna eden na pusumu ananse social media motwatwo nsem adiguo no se asem no ba sa omode court na nko mo pese court ebo GFA decision no etugu na so amane santisa said ye krama ya ho brase omoni GFA no edidi nkomo like say next season Ashgold ebeba back into Ghana football abebo division 2. Yeah, try say ye betumi enya eneno edi ama enso Okogyeabour Ocran yenkoti mina ye so good ko court no decision na ne no amba ina feel ama sa no intimi he set club no enko sa because decision na ma ina feel and I was say ye premier
slots. At least she went Division 2 slot with the help of our supporters, with the help of our management team, with the help of everybody. Na kwabena dan so jira ma yembisa na team no ekita Dr. Kwaku Frimpong ene ne ba Emmanuel Frimpong na GFA eyi mu fi football mu asa ni pamienu we yama omo band no ene team a your friend Ashgold wan ene ekita ene se Dr. Kwaku Frimpong ene ne ba no omo nkita official position bi e wo team a your friend Ashgold mu na very soon Ashgold ebe announce new management on ba be take over. New statement about one here, we don't know the new force. But no comment like I say champion and Mr. Emmanuel Frimpong see play any official rules in the club because they are under ban. So anything official there, to play any rules official. Na Emmanuel Danson administrative and communications director the one good and I want to can ne kwakra no Dr. Kwaku Frimpong nankasa ekasa or former CEO Anessa Edema Ashgold or say no on phobia dinkomo or Anglo-God Ashanti Emande Ashgold team no ownership no or Baba Dine Ediama Papebia or pre-MP or Boise. Then I'm going to Ashanti at Passage. And I said, another man be our MP. Dr. Kwaku Frimpong what the assembly ba ono ana Martin nkano na yenkopie mo e onkrofon kro so emra ya de afisem no SCD a yenkopie mo e English Premier League no na uwram e English Premier League no video assistant referee ye quality e kan VAR omo yusu na so report a ye te ene say English FA no e consider any English Premier League no say one share on be scrap it off the video assistant referee say class awodo no including Wolverhampton Wanderers actually akoma FA no say VAR no work still no referees na wo England no Chrono and Omuria class no enti ebe ya almost scrap it off a VAR no enti one share if next season ekono English FA no ebe scrap it off video assistant referee no aye de won some at the amount Nicolo Zanio play Osinaka Edema Bobo Kwefan Aston Villa English Premier League wakoko prana report ayeba and they say Heroes no one shown to me enkosia kan emfama Italy ye de won some at the amount na matches be across Europe ya sorry so no English Premier League ni yesi akansima dumie no Brighton Shebi Sanso na Chelsea Shebi bo enwumere no so ya Manchester United and Newcastle the ebebani was Spanish La Liga no yesi akana sima ediosia enum Real Vallecano asheba kwa Granada entiment ye na sima ediosia nsia Sevilla Shebi Sanso na Cadiz Shebi bo enwumere no otwe 2 games ebeba so Celta Vigo and Athletic Club Bilbao ebebo na Getafe so and Atletico Madrid abo enwumre no so wo Italy no Coppa Italia final no ebeba so Gianpiero Gasparini and the team Atlanta Omni Juventus and ebebo and a French Liga no ebo enwumre no so 2 games ebeba so OGC Nice and Paris Saint-Germain ebebo na Stade Reims and Bobo kwa your friend Olympic Marseille abo ebusu anyina we so na gudiem nsema ye boabo no edebro nda enwumre no yembu ni komu pain na yemfansi mi amede agudiem nsema na ebeda odi ameje so no Yesu ano de share Apaka GH the Blessed King Sam Radio Okogyeabour take over no de sofano atwa so e de amamo meda se Apaka nti agopramaso nsem ane ye de asom wo no we no hyehyehye pasa no pakoko so hu emu apipa se osikani ti no ma memra won chan na afa ye ni nkomo ebra so se de sofa na ye nso sofa no emra wo fe na ye ni nkomo ne nyina no ene se du nkwa man hene ne dey ade okofro buo obeni akwa wotoso miensa wo kire se wo mo a etu gadam se wo hono wo no wo hene krampodi hu adanse se ye chi wo no de maposifo ade be kye na mrantie no ya chi wo mo no wo mo sa na monte so enu nti gadam se ne kon no die aye din se be sibra ni awam boy boy mieni nkomo 0534 050199 0593 40 65 65. Good evening. Hello, good evening. Mejo so. I want to say. Nyamia do me ofa sibeni. Saka die ni compliment tema. Sak ma mintie we. Ofa, o man we are enkosi police for camp. Police for camp.
obi ye bi ne de ko se police for nsa na police for ja ajani adentia ubeko ofa enye galamse yinko a ubeko be di police ni jina ho ene ma bonu e koso e ho na bonu police ni jina ho no driver ni ebe bi samone obetuma na police jina no no ajini sika no ajari ofa police for Ghana police for there. I see a door man is a for answer. Meda se papa good evening. Papa my address. Me one for say me juice who did the self me friend. Ajua Christy ajen kotoku. Ajua Christy ajen kotoku. Mami ntie we. Nti wa papa bena ga am say we e tu beta. Boy. Hey Ghana. Nti papa mo se bibi yo. Omo se ye nioma. Eze ko di kwa ya lon kwa. Obi nko to e da yenim. Meda se osia da wo monim madwe. Get ofa pomo me ho ye na won so e. The ofa ba pe ani afio. Me ma fi mu bruta nansan me ko ye adwuma bi wo Jacobu afa na maba. Ko pesi ke gu ofa se for na that ye ne to anka yan se we say galam say is we comedy. Me call me ex be ho Jacobu. Yeah, say ofa the woman say ya papa na we ka to police for and say man there be and this police for some shamelase. Some shamelase obi ana show mu kutupa jama kwala no when ya na be yiwadi asuma people driver ni na why born na na ba na say tuna so no ni say driver ni mpani bi to apre we dey makwala ka na kwa media. The police for some shamelase. But the woman say, "You're paying for the essay of mine." And the cripple of my same made them on your car. You're paying for an essay of mine, and yet to me before China for the cripple China and the blue Hasia, or Munim, Cocotron, no minimum of Wasi. I am paying for none of them ranching any. No Mudu are no more point here, go to her. No mamma, I voice now do not put him. Police is not in the affair, or no shamelase, so Jenny shamelase. The my show was that a short for lawyers for Christian for my show was that this one and yes, so made us say good evening. Good evening, what for Okogyeabour Ocran. Dixon Bada Okogyeabour Mamintie way. Made us say, I mean, send my papa make you some mangana. What for that? Anka kaze ahemfonso yanka wodi mo no hena nka sa tiru bi na police ni na wo ja na dia ene no mani wofa nko hena de so hena me na me tiru bi ma wa obeti ma ja no hena de o tiru bi ma wa ede te so ja wo eza gala ani o won o kita tu na nka sa won fa anya adwumu ndi gala me se ya be de na yakone atuase o mangana okon na ayene de o hena nka sa timatiru bi ambu de police ni ja na dia. Bye bye. Meda say good evening. Good evening. Me wo fa se be nie. Blackie dance mine. Blackie mpacho so fani enso fani mwe. Afemo Ghana ya de so. Enko me police for ne anyani pro. And it's a police ni that you dey Ghana. Did free baby. DLFM 106.9. But no move on and penny food in show mechi in no more sanu meni na into nya chene pe oye kwa na ya police ya kunkala na bana ya miam kola jawo automatic we nya na wo wasem wo be ne dey nda ya na nyi police for no police for mu nya no mu nya nkombe ya pa ye mpenyi for no mo wa ben mu no o ma su tu garantie no o ma su yo ma ka se garantie no ye ntwa so o ma su ne di za boni no bushu mabakono na penyi na omo wa ben mu woma na fa boys no mutu galamse no mawom men so meda se mepa went me anyina so dia na ye de besi ewa ha ankenkanfo mienu edi a mejeso eye Grand Star Card ya mitenkura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Kwadwo wo da mu dia wo ye sure me hu se mendem ye wurade Kwadwo braha o de braha na de ya na ye braha me body no Kwadwo so de ne sai Nhyiraba Kwadwo Sammy B ye ne den sam ne ba nya sa na tie
Yeah, the buy. Say yes, or so no pele nya bedu. Ah, wo pele aba na mom ene de mame ntu opele fo. Sa. Mesra no mame ntu opele fo. We wi a. Ansana na ba modern no opele nso. Aha. Ene ya ne nsa be konechi. That's right. Mame ntu opele fo. Tunufo bra. Mesra no opele tie mi a. Ya wo nsu ya kisi kakra. No ankoka wo bia no sia kisi wankoka wo bia no sia kisi nyabotre na de bawfo asede akomia sinso awosuo bi bi sia kisi wankoka wo bia no sia kisi nyabotre na de bawfo asede akomia sinso awosuo bi bi sia kisi wankoka wo bia no kwayo akon so hu I say enena hia nso o pepepe esese opele sia kisi eno de hu hia o ena on se opele nso beba wo so ya enti hwe na okokisi obi asa wo so atie si ne so na kofa asem de aba so enima so awo so mando do na ta ka ho nsem na nsen o tira se awo so na opele bo no eno so anso na wanya aso okokisi obi ano o kana no no afo lady bi ni me de nkomo na mere nti na okome wa ho kitua bi na ate e fa opele ho fa ho wo de wa hwe asenti wo de ka o bi mi gina me na so pa na okonika sa mu no wo kire mu se na danfo bema bi onene koba na yese de tie ya wa wani tue ya na yese ode na no di agoro na se de na ofi na no eni ba na ho so na no soro de no half ni ho enti de sofo kan no omunsu akisi ya futuo pa yese boys ni mu mani ko ho pa sia kisi wankoka wo bia no sia kisi nyabotre na de bawfo asede akomia sinso awosuo bi bi sia kisi wankoka wo bia no sia kisi nyabotre na de bawfo asede akomia sinso awosuo bi bi sia kisi wankoka wo bia no enti yegwe de Ghana fo munsu akisi na mwankwa ankoka wo bia no nya de betimi aboa mo DJ Hitman is up next. If it is abre kopem say nondu ebebo eye awoso na obetia ne wopele mame uko mia wase nofu mame oh mame mina mi busa na sema mame me pa chao na ma etwum kakra na mabo aha ana me dam ho akomachi no wabetina machi na msa ko so